Nĩ ngatho mwĩroreri wa Kĩheo TV nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda ũkĩgariũra. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kĩmani, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Vivian Wangici. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ arutani rungu rwa ngwatanĩro ya thukuru cia mũthingi wa KEPSHA nĩ mareganĩte na itua rĩa thirikari rĩa kũmathamia kuma mũtaratara-inĩ wa marĩhi ma thibitarĩ wa Minet na kũmatwara mũtaratara-inĩ wa SHA, makiuga atĩ matiakuruhanio harĩ itua rĩu. Makiri ma arutani arĩa marathiĩ kĩgomano-inĩ kĩa arutani a thukuru cia kĩmũthingi Sheikh Zayed mwena wa Mombatha nĩ mendekithĩtie mũbango ũcio gũcenjio, kuona atĩ maya kwaga mweke wa kũrigitwo, makiuga atĩ ona mbeca ciao cia kũra kũhĩtũkĩra mĩbango ĩyo. We have a general concern, especially on the release of the capitation, the way it is wired to school accounts. At times it's really delays. In the event of the delayance, you are being told provide this data, but it is the same data we provide always in January up to December. So you wonder what is happening. Same data, and then they capitalize on that they were even ghost schools. Surely, how can a school be registered? There is HOI, there are teachers in that school, there are watchmen, and then you are told that that school is a ghost school. Is it, which planet are we in this world? Sultan aliongelea juzi kuhusiana na kuhamishwa kwa walimu kutoka kwa Minet kupelekwa kwa SHA. Tumeangalia mfumo ambao Minet unatuhudumia sisi kama walimu. Tumewaona kwamba Minet japokuwa hawaja kuwa perfect, lakini kulingana na yale mazoea mwalimu wako nayo, tumeona kwamba Minet inatusaidia zaidi. Kwa hiyo sisi hatujakataa mfumo wa SHA, lakini tunataka miundombinu ambayo iko iwekwe na iwe wazi kwa kila mwalimu aone. Kwa mfano, katika Minet tuko na optical services ya 60,000 per year. Optical services 60,000. Delivery iko tofauti. Dental iko tofauti. So SHA wakija wakituwekea inpatient ndio hii, optical ndio hii, maternity ndio hii. Sisi nasi tutakuwa na option ya kuambia waongeze ama iko sawa. Consolidates the gains of junior school and prepares for senior school rollout. Several priorities demand focused attention to sustain progress. School county ya Trans Nzoia matafanĩtie mũrũrũngano wa thayũ taũni-inĩ ya Kitale, makĩũria thirikari hamwe na TSC kwandĩka makĩria ma arutani 20,000. Makĩaria na andĩki a mohoro, arutani nĩ matetete nĩ mbeca iria marĩhagwo mũigana wa ciringi 17,000 o mweri, makiuga atĩ itireigana mabataro mao. Oho maugĩte matigũcoka wĩra-inĩ wao kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka wa 2026. We are saying that we need to be confirmed as soon as possible. Yes. The advert should come out as soon as possible. Next year, no STEM, no confirmation, no STEM. We need to confirm the JS in time. Yes. You know, the CBC cannot go on without the science. Yes. And if they are going to continue like this, yes, no STEM, next year, no STEM, next year. They have to confirm us because no confirmation, no STEM, no confirmation, no STEM, no confirmation, no STEM. We cannot wait anymore because we can't wait while they are eating the budget. Yes. We can't eat the budget while we're waiting. Yes. No confirmation, no STEM, no confirmation, no STEM. The minimum wage in this country is 15,000. Yes. That is for job group A person without any qualification. Yes. A teacher in JS cannot afford a house help. Yes. What they are telling us is that they should not give birth, they should not get medical services, yes, and we are saying enough of servitude. Yes. This is servitude to say the least, and when you ask the president, he'll tell you he has employed about 76,000, but this is servitude. Yes. If a teacher goes to university for 4 years to be paid 17,000. No. This one cannot I take place. will. We refuse to stand with our JS colleagues. Yes. We say no to servitude.
tunasema walimu wa JS ambao wako intern lazima wakonfirmiwe. Imeenda juu, wako na watoto, wako na madada, ndugu ambao wanawategemea. Hawa ni walimu ambao walisoma na walisoma kama walimu wengine. Kwa hivyo maslahi yao kukua confirm lazima ihakikishe imetimiwa na serikali. JS power. Toka kihoka mateta na makaya maone magukorwo makiguo na tugitigana na icio ni ati muthikabu munene wa kanitha wa Anglican Joseph Ole Sapit, mutongoria wa kiama kia DAPK Eugene Wamalwa na mubunge wa Navakholo Emmanuel Wangwe magwetete uria wari muthikabu wa kanitha wa Katholiki Kakamega Mutigaire Philip Sulumet ari umwe wa atongoria aria mathondekire katiba ya bururi. Makiaria hindi ya kihinguro gia kanitha wa St Augustine Chabuyusi gicigo-ini kia ubunge kia Navakholo na kuga ati ni ateithiririe kurehe mogaruruku guku bururi-ini. Oho Ole Sapit augite ati muthikabu ucio ari mundu wa kurehe thayo hindi ya thirikari ya uria wari president wa nahau kabere Mwai Kibaki. Na uwepo wenu mnaruhusu niwasalimu tena katika jina la Mwokozi wetu. Kwa niaba ya kanisa Anglikana Kenya, napenda kutoa rambirambi zetu na za kwangu mwenyewe kwa familia na marafiki na kanisa Katoliki kwa kupoteza askofu mustaafu ama emeritus Philip Sulumeti. Alikuwa changizo kubwa kwa maendeleo ya Kenya na kanisa Kianglikana na kanisa Katoliki. Tumefanya kazi kwa karibu sana. Kwa hivyo pigo hiyo ni pigo la kila mmoja wetu na wanaharakati wa kuzingatia demokrasia na rule of law katika taifa letu la Kenya. Tunaomboleza na kanisa Katoliki na tunaomboleza na Wakristo wote wa jimbo hili la Kakamega kupoteza kiongozi shupavu, kupoteza askofu aliyetupenda, alitulea sisi sote, Philip Sulumeti. Juzi tu ndio tumepoteza baba Raila Amolo Odinga kutoka the same region. So baba askofu mkuu, tukisherekea nawe utuombee. Ni pigo kubwa katika eneo hili kupoteza viongozi hao wawili karibu wakati mmoja. I knew him personally na Papa Bishop mkuu, kutuacha kwake Bishop Sulumeti ametuacha wakati ametuandaa, ametuachia institutions, ametuachia katiba ambayo nitaomba kanisa tuishikilie, haswa article 10 ambayo Bishop Sulumeti alipigania na ikapita. Let those who are working in the civil service adhere to the rule of article 10, jinsi ya kuishi na kuongoza nchi ya Kenya. Maafitha a ugitiri ni mekirirwo mukana wa gukirira aikari aria mararwirira ihoto ciao kaunti-ini ya Kilifi. Maafitha nene thirikari-ini nio maikitie ritana riri kuria icigo-ini itiganite kaunti-ini yo thutha wa igeria ria kumahamurithia makiria ma aikari 10,000 matura-ini ma Mahawenje, Matolani na Bombi gicigo-ini kia ubunge kia Magarini mugunda-ini wao wa eka 8,000 magitongorio ni Governor Gideon Mung'aro na MP wa Kaloleni Paul Katana. Mihango ya kabeni mwena ucio ni moritie sekta ya ugitiri gutigirira commission ya migunda ya NLC ni yarumbuia uhoro wigie migunda mwena ucio. Hali yenye iko sasa, mimi wakati wote nitangaziwa bashikwa, lakini kasema nikishikwa kwa sababu ya kutetea mkaaji wa hapa apate haki yake, tukiwa tumeshirikiana na MCA hapa, basi acha nishikwe, lakini lazima tuongee ukweli, nishikwe nikafungwe. Lakini najua hii nchi kupata uhuru sasa hivi tunasema ni Kenya ni mahali pazuri, ni kupitia hii haki. Bwana gavana, tusaidie, utukomboe. Sisi tunajua wewe ni simba, tutatulia hii ardhi yetu. Huu mati huu wote utaenda wapi? Bwana gavana, tunasikia machungu makubwa sana. Hatutaki twende
kwa maandamano sahihi, lakini kitulazimu tutaenda kwa maandamano. Maana imekuwa shida, ukijitokeza takuweka ndani, ukijitokeza toka kwa mkutano, lakini Beni uko pale na si mwenyeji. Wacha mimi mwenyewe nifukuzwe, kama ni kuuliwa niuliwe, lakini mwenye uko nyuma yangu anufaike na hii shamba. Hatumtaki Beni na hatumtaki kutokana na viongozi wa serikali. Hatumtaki na hatumtaki. Hawa wafugaji tunataka ardhi moja tupeleke kwa president. Sisi hata kuna siku hawa waandishi habari walikuwa wamevunjwa miguu na walikuwa wameteswa kwa sababu ya kusimamia wananchi na kutoa masiri hapa na pale. Sasa wao wananiambia ati hii Kilifi County ati atatoka mtu wa Gashagwa aje hapa Bombi na hapa Wanje awaambie hili kwamba mfanye nini? Between akina Gashagwa na DCP ambaye ameweka candidate hapa na Mung'aro, nani mnamwamini zaidi? Katika mimi na Gashagwa mtaamini nani zaidi? Sasa atakuja atutambia hata ameweka chama na mtu wao hapa. Na riboti iyo igukorwo igitwe mweke wa gukorwo tugithumura ndugathi haraya tukorwo tugicokereria tukumenyithie mangia maria mari thiini wa gikunjo gitu kia mohoro. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ni wihariirie kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma ndugathini ringiri kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku tuthomithagia kothi itiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy nimo maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German. Tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu kurigania na TRM no tuhurire thimu namba 0771 niyo 0701300071 kana no tucherere rurenda-ini rwitũ ni ruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tomugate wiki ugituria mundu muoyo indi kiugo kiumite kanua-ini ka Jehova ni gituragia mundu muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, haleluya. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rucini nyitanagira na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarira-ini ya neno la uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa na kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandiko, ukahoerwo na ukaheo mwihoko muturire-ini. Neno la uzima nitugie kariko of God. I love your voice. You have led me through the fire. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika guko bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya thiini wa tabarira ya gugithereruka ni kwambiriria thinacara kinyagia thaa 3 cia rucini o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa gatano. Joyce Wanjiku wa Mwangi mari hamwe na Francis Wairura magakurehera ndereti itiganite mathaa matatu ma kuhingura muthenya waku ugathondekwo ukagira. Uri wakinya handu ugatua matua ma gucenjia muturire waku o rimwe
wanakorwo na ihinda rĩa gwĩcũrania na kuona atĩ mũtũrĩre waku ndũrathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, matua nomo mangĩgũkinyia kũrĩa wanerirĩria, no nĩ mabataraga gũthingatithio na kũrũmio. Itanagira na ni MC John wa Gĩthomo gĩkũrehera andũ manatua matua mũtũrĩre-inĩ na itũmi cia gũtua matua mau. Tũrakũrehera tabarĩra ya mũthingi wĩigue ũrĩa matua mangĩ manateithia arĩa mana matua na kũmagarũrĩra mũtũrĩre. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nitwacokereria ngũnyita ũgeni thĩinĩ wa ikĩrĩka rĩa kerĩ mohoro-inĩ ma Kĩheo Kabirũ na gĩkundi kĩa atongoria gĩcigo-inĩ kĩa Lugali kaunti-inĩ ya Kakamega mokĩrĩire na kũingĩrĩra ũteti na makagiria ũteti kũingĩrio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩa Simon Siaho wa thukuru wa thekondarĩ wa Munyuki. MCA wa Chekalin Titus Kuoma nĩ akũmithĩtie gĩkundi kĩa atongoria nĩ gũtambia ndeto cia mũhuhu ciĩgemainie na gĩkuũ kĩu, akiuga atĩ ndeto icio cia gũthararia ũthuthuria, kuona atĩ augĩte ũthuthuria wa gĩkuũ kĩu nĩ ũrathiĩ na mbere na kũria mũingĩ gũkorwo kĩgĩa na wetereri na ũkirĩrĩria. Najua hiki kifo cha ndugu yetu mwalimu mkuu wa Munyuki ni piko kubwa kwa jamii pana ya Lukari na Likuyani. But vile vile ningependa kuwashauri wale viongozi ambao wanahusikana na hizi trade unions za walimu ya kwamba ni vyema tupee maafisa wa DCI nafasi wafanye kazi yao. Let us not interfere with the investigations. Napenda kuwashauri wanasiasa, haswa wale washirika wa gavana wa kaunti ya Kakamega, wawache kuingilia hayo masuala ili tupee nafasi vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina so that the culprits are brought to book. Kwa hivyo natoa mwito kwa wanasiasa wasiweke siasa kwa mambo ya kifo ya mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Munyuki. Tuwache vyombo vya usalama vifanye kazi yake, na najua ya kwamba the culprits will be brought to book. Makiria ma ateng'eri 300 na anyiti itemi sekta-inĩ ya mathako mwena wa Rift Valley ya rũgongo nĩ macemanĩtie itũũra-inĩ rĩa Silonoi, Chesumei kaunti-inĩ ya Nandi magĩkũngũĩra gũcoka kwa mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mahenya ya gĩbũrũri NOC Barbanas Korir thutha wa gũkorwo athurĩtwo mĩeri 3 mĩhĩtũku. Korir nĩ agwetetwo ta mũtongoria ũrĩ na wĩrutĩri mũnene na gũkorwo agĩteithĩrĩria makĩria athaki a thĩ wa mĩaka 20 ũndũ ũrĩa ũteithĩrĩirie mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩonania iheo ciao. Yeah, having camps for kids is good because you know kids most of them are under 18, under 20, so it's good to have a surrounding, have someone who guide them, and they get opportunity to run, they get accommodation, they get food, not like someone who stand by his or herself, because most of the athletes come from a humble background. Na juzi tulikuwa na mashindano dunia mzima, nasemekana ya kwamba ni nchi gani dunia wanaweza kuleta vijana wengi kuliko wengine wote, ambayo wanaweza kuja kusoma, wanaweza kuja kufanya mchezo, wanaweza kuja kupata maarifa kwa sababu ya education ambayo wanapewa. Na hiyo mashindano iliendelea since the beginning of this year, and then the results came out
just before we went to Tokyo the other day. And the leading country was Kenya, through his effort. So unaona sasa dunia wanafuata, wanaona ala, kumbe si kukimbia peke yake, hata mambo ya nurturing, identifying and nurturing the young athletes. It is in Kenya, of course, is the best. Na riboti yo kuma Rift Valley ya rugongo igimenie na mathako igukorwo igituithiraniria mutamburuko wa kiheo kabiru tha imwe mena mangi maingi nyitanira na ithui cia ndawega tha ithatu otore meguthi na mbere na gutukinyira metha-ini itu ya mohoro na ni ngatho cia mwanya ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui ona gutuhe mweke waku gukorwo tukikumenyithia uria bururi wa tinda ukigariura. Ni njitagwo Wangari wa Kimani, mutwathiriri na njira ciiko etagwo Vivian Wangeci. Tugie kariko cia ndawega tha ithatu na we urothie na mbere na kwagirirwo ni mahinda.